Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuna mga dida kuna makapulalan sa sirida maranok sung nasyar na di pa ilang sa pagadakan nasi dato king sadap. Sa imya kang gula na request pantunan ay sa materi nagya idikira sa nasi ay may sa tiga kamu pemanayakin sadam sauna dia kena masasakit pumagulo na ng puso di bangun sanyo na makangwikan na mapasok musukan ng tanora pula lami dalam isat tidak abu dapawingnya sakati isa bangun pamakan gasukan na kana sauna yan sawasalam.
Naiyaku dendamanaku Innaun nadihiyami Nakang iyang binatangku Arong beulada Nabeling kaayong sahabatay Ayah bersenang Naon naliyan Naubang kakalipati Yang ginawa kita Inauna diyan Inilah rasain Kaya daw kapanganuni Kaempukad na mabindong Asala kau aram beyong Nalinipat ka na kurahin Naon na diyamin Nabantadang na parila Na magkuda sa liyan Nasurat na sisanin Kakaidah mga kakaidah Naon na diyan Naubang kakalipat Kopi yang ginawa kita Inilah rasain Tiada malalayong sunod Kapong sa ginawang ka Inay dito kingasadong request panto na dato king sadam ya pagari ako sino kang dalan kay ay main